Pozdrav i dobrodošli na gledajući.com. U prošlom videu smo završili sa serijom jQuery-a, odnosno uvoda u jQuery. Naravno sa jQuery-em ćemo se još baviti kroz razne primjere, tako da to nije kraj. Isto kao što smo se bavili s njim i prije nego što smo napravili taj uvod. Tako da ćemo danas početi raditi uvod u PHP, odnosno PHP za web dizajnere. Zašto PHP za web dizajnere? Zato što ja nisam programer, tako da ne mogu vam pokazivati nikakve napredne stvari u PHP-u, ali vas mogu naučiti nekim osnovama PHP-a. Zato što kao web dizajner, odnosno frontend developer, trebali bi imati barem nekakvo osnovno znanje PHP-a, odnosno osnovno znanje nekog programskog jezika, da možete vidjeti šta se dešava na stranici koje dobijete, na primjer, od programera, da možete programeru reći da vam pozove nekakve podatke i tako dalje. Znači, morali bi znati nekakve osnove PHP-a svakako. Ok, ono znači što ćemo danas raditi je da napravimo taj nekakav uvod u PHP i napravimo one nekakve osnovne primjere kao što je pozdrav svijete, naravno, i da obradimo varijable. Tako da ćemo to danas raditi. Ali prije nego što to počnemo raditi, samo bih malo htio pričati o PHP-u kao takvom. Znači, PHP je jezik koji je napravljen za web, znači napravljen je za izradu web stranica. I na primjer razlikuje se od jQuery-a utoliko što PHP da bi radio uopće potreban mu je server nekakav. jQuery, odnosno JavaScript, nije potreban server zato što se JavaScripta kompilira unutar vašeg browsera. Znači lokalno na vašem računalu kada browser primi nekakve linije PHP, odnosno jQuery-a, odnosno JavaScripte, on automatski u sebi kompilira, odnosno obradi taj JavaScript i izbaci vam nekakav rezultat. Kod PHP je malo drugačija stvar, znači PHP uzima linije koje ste vi napisali, šalje ga serveru, odnosno kompileru za PHP, on izračuna sve što treba izračunati i onda vama to izbacuje na stranicu. Znači morate imati nekakav server. Ako ste pratili prije ove tutoriale, najvjerojatnije već imate instaliran lokalni server gdje smo radili primjere iz WordPressa. Ovi tutoriali, znači ovaj uvod u PHP će se isto odrađivati unutar WordPressa, zato što je WordPress sam po sebi napisan u PHP-u i unutra možete pisati običan PHP. Znači u kasnim primjerima ćemo malo dodavati i te nekakve WordPressove logike unutra, znači koristit ćemo WordPressove funkcije sa običnim PHP-om, ali zasad ćemo pokušati što više raditi samo sa čistim PHP-om, znači kojeg možete koristiti na bilo kojem projektu koji se bazira na PHP-u, MySQL-u, Apache i tako dalje. Ok, znači rekli smo treba nam server i ja se nadam da ga imate. Ja ga imam ovdje instaliranog, za sad je ovo prazna stranica, znači ovo je primjer iz nekih prijašnjih videa što smo radili. Znači sve radim u WordPressu i radit ću u index.php failu. Znači da bi uopće mogli pisati PHP morate imati datoteku koja ima nastavak PHP, tako da server zna šta treba tu obrađivati, šta treba s tim raditi i tako dalje. I idemo napraviti prvi primjer. Znači prvi primjer kad počinjete raditi bilo koji programski jezik je uvijek onaj pozdrav svijeta, odnosno hello world. Tako da ćemo ga mi ovdje napraviti. U PHP-u je to vrlo jednostavno za izvest, znači napisat ćemo PHP, znači tako počinjemo pisati bilo koji komad PHP-a koji će se nalaziti unutar našeg sajta, odnosno naše stranice, i napišemo echo i onda pod navodnicima napišemo ono što želimo da nam taj program ispiše van, znači pozdrav svijete, točka zarez na kraju svake komande i zatvorimo PHP sa upitnikom i veće od simbolom, stisnemo F5 i tu smo sad dobili pozdrav svijeta. Ono što je dobra stvar kod PHP-a i zašto je taj programski jezik i napravljen zapravo da radi sa webom, odnosno da se radi za web, je u tome što ga možete kombinirati sa HTML-om. Kao što vidite, ja upisujem ovo unutar diva container i diva inner. I isto tako mogu ovu liniju napisati recimo unutar h1 taga. Znači ako bi napisao h1 i ovdje zatvorio h1, dobio bi opet pozdrav svijeta, ali dobio veći font, znači pošto se nalazi unutar heading 1 taga.
Isto tako ako provjerimo sad ono što dobivamo, znači na stranici, ako odemo desni klik i view page source, znači naravno ovdje ćemo prvo vidjeti od WordPressa sve te neke njegove fore što je on izbacio van i ovdje se nalazi naš pozdrav svijete. Znači ovo je malo ipak drugačije nego JavaScript, odnosno jQuery, zato što recimo ovdje imamo komad jQuery-a. I njega možemo vidjeti ovdje na stranici, baš u svom neizmijenjenom obliku. Dok recimo PHP nikad ne možete vidjeti, zato što vam browser obradi taj PHP i onda ga izbaci kao običan HTML, odnosno izbaci rezultat kao običan HTML, odnosno kao običan tekst u našem slučaju, što je ovo pozdrav svijeta. Ok. Znači to smo dobili kad smo napisali pozdrav svijeta. Mislim da je to sasvim jasno. Eko naredba nam služi da ispišemo nešto van. E sad, ono što druga stvar koja se uvijek radi kad se priča o programskim jezicima je da se upoznamo sa varijablama. Prije nego što to počnemo, samo ću probati na neki slikoviti način objasniti šta su varijable. Varijable možete smatrati kao male kutijice nekakve u koje stavljate podatke. Znači u svaku tu malu kutijicu možete staviti nekakav podatak. To najčešće neće biti nekakva ogromna količina podataka, nego nekakav sitni podatak. Tipa možemo napraviti sljedeće. Možemo opet otvoriti ovdje PHP. Tu ćemo ga zatvoriti. I ovdje ćemo napisati, znači svaka varijabla počinje sa dolarom i onda imenom varijable. Znači naša varijabla će se u ovom slučaju zvati pozdrav. Znači pozdrav i onda mu kažemo jednako. Znači i nakon znaka jednakosti mu napišemo podatak koji želimo spremiti u tu kutijicu koja se zove pozdrav, odnosno koju želimo spremiti u tu varijablu. Znači u našem slučaju, pošto ćemo koristiti tekst, pod navodnicima upišemo pozdrav svijete. Zarez, ponovo. Čisto da vidimo razliku između ovog ovdje i ovog ovdje. Ok. Naravno točka zarez na kraju. I sad možemo napraviti sljedeću stvar. Znači ovdje ne moramo mi baš ispisati pozdrav svijete, nego možemo napisati nešto tipa pozdrav. Znači umjesto da napišemo ovaj tekst ovdje, mi ćemo pozvati ovu varijablu pozdrav. Kad to snimimo, dobit ćemo ovo. Pozdrav svijete ponovo. Znači vrlo zanimljiva stvar. Možda vam varijable sada kada ih obrađujemo ovako same po sebi neće izgledat nešto super bitne i možda si razmišljate pa mogu sam ovdje jednostavno napisati pozdrav svijete ponovo i to je to, ali vidjet ćete u kasnijim primjerima kada počnemo raditi sa kondicionalnim, sa uvjetima nekakvim, znači sa if naredbama i tako dalje, vidjet ćete gdje tu varijable dolaze u igru i zašto su nam zapravo bitne. Ok, koja je druga stvar koju možemo raditi sa varijablama? Možemo napraviti sljedeću stvar. Znači možemo obrisati ovo i možemo napisati, recimo napravimo varijablu koja će nam se zvati broj 1 jednako je recimo 58. Znači pošto sad pišemo broj, njega nećemo napisati pod navodnike. Znači 58. Nakon toga možemo napisati broj 2. 2 jednako je. I tu možemo napisati, šta ja znam, 185. Znači imamo sad nekakav dva broja. I sad ta dva broja možemo zbrojiti. Znači ja mogu napisati zbroj jednako je. I sad umjesto da napišem 58 plus 185, mogu napisati broj 1 plus broj 2. Točka zarez. Kad to snimim, desit će se sljedeće. Znači ovdje se neće ništa prikazat. Kao što vidite više nam ne piše ovdje pozdrav svijete. Zašto? Zato što varijabla pozdrav ne postoji. Znači obrisali smo je odavde, tako da se ovdje ne ispisuje sad trenutno ništa. I naravno ne ispisuje se ništa od ovoga ovdje zato što nismo rekli da se išta ispiše. Mi smo samo dva broja spremili u dvije različite varijable i onda smo dodali još jednu varijablu koja se zapravo nije trebala zvati broj nego zbroj. Dobro, super. Znači zbroj. I rekli smo da se u tom zbroju zbrojimo 58 i 185, odnosno broj 1 plus broj 2. Ali pošto to još nismo ispisali, na našoj stranici ne dobivamo ništa. Da bi dobili nešto, možemo ovdje jednostavno ispisati varijablu zbroj.
snimimo, stisnemo F5 i ovdje ćemo dobiti 243. Znači varijabla zbroj sadrži zbroj ovog broja i ovog broja, zato što smo koristili ovdje plus. Mogli smo napisati i šta znam, umnožak. Znači kad bi napisali broj 1 puta broj 2. I kad bi to snimili i onda kad bi ovdje napisali umnozak, stisnemo F5, dobili bi 10.730, zato što smo sada pomnožili ta dva broja. Znači istu stvar možete napraviti da smo ovdje oduzeli dva broja, znači minus 127, mogli smo ih i podijeliti, mogli smo ovo staviti. Znači podijeliti ta dva broja. Znači možete raditi nekakve matematičke operacije sa varijablama. Ok, dalje možemo se opet vratiti na onaj primjer pozdrav svijete. Možemo napisati recimo pozdrav, opet pozdrav, i ovdje ćemo reći dobar dan, točka zarez. I ovdje ćemo napisati ime. Ime, ovdje ću staviti zapravo zarez, ime, počet ću ipak s malim slovom i napisat ću da je ime recimo Pero. Ok. E sad, ovdje ćemo opet te dvije varijable spojiti u jednu, ali na sljedeći način. Znači, kada želite dvije varijable ispisati kao jednu, zapravo kao jednu vrijednost, to se inače zove konkatinacija na engleskom, ne znam sad hrvatsku riječ točno za to. Znači napisali bi ovako, pozdrav, točka, znači vidite kako je ta točka pocrvenila, pozdrav, točka, i onda napišemo ime, točka zarez. I kažemo F5. I sad smo dobili dobar dan Pero. Mogli smo ovdje staviti recimo razmak 1, tako da imamo razmak iza zareza, tako da nam je sad to dobar dan Pero. Ok. Mogli smo isto napraviti, ne znam, nazvat ćemo varijablu pozdrav ime. Pozdrav ime jednako je, mogli smo znači ovdje, umjesto da smo napravili tu u echovu, mogli smo napraviti pozdrav ime. Znači kad tekstualne varijable zbrajate pod navodnicima, pošto njih možete jedino zbrajati, onda ne koristite plus, nego koristite ovu ovdje točku. Tako da sam ovdje sad mogu napisati pozdrav ime. I opet bi dobili jednu te istu stvar. Znači pošto je to ta jedna te ista varijabla. E sad, stvar sa varijablama je što se one konstantno mogu mijenjati. Znači ja mogu tipa, ajmo ovdje reći, neka bude zbroj opet. Zbroj, ok. Znači tu ćemo dobiti 243. Znači, varijable se kroz vaš program konstantno mogu mijenjati. Znači ulaze nekakvi novi podaci i cijelo vrijeme se dodaju. Znači ja mogu ovdje ponovo ispod napisati zbroj. Zbroj i mogu mu jednostavno napisati 58. Neću baš 58, ajmo 64. I sad, znači pošto se ovaj zbroj nalazi ispod ovog zbroja i on je zadnji, nama će se ovdje ispisati ono što je bilo zadnje. Znači zbroj je 64. Ja sam snimio samo malo, dobro. Sada je 64. I sad kad bi dole napisao još opet znači varijablu koja se zove zbroj i napisao 88, ovdje bi opet dobili sada 88. Znači prikazivat će se uvijek vrijednost koja je zadnja se nalazi u varijabli. Mogao sam čak ovdje reći plus jednako 64.
i onda bi dobio 307. Zašto sam dobio 307? Zato što sam ovaj zbroj koji smo tu dobili, 58 plus 185, na njega sam još dodao broj 64. Znači na ovaj ovdje zbroj. Znači sad kad bi ovo obrisali, bi imali 243 i onda još plus 64 je 307. Ok. Znači to su nam varijable. Kao što ste vidjeli, sad kad sam htio ovo ovdje izbaciti, napravio sam sljedeću stvar. Napisao sam ovo. Znači samo te dvije kose crte. Kada napišete dvije kose crte, onda zakomentirate liniju. Samo jednu liniju. Znači primijetite kako svaki put kad to napravim, samo ta jedna linija bude zakomentirana i što znači da se ovo neće uopće izvršavati. Znači PHP ovo neće izvršavati, nego to je komentar. Znači možete komentare koristiti kad želite izbaciti nešto, a da recimo to ne obrišete, ali će vam možda kasnije trebati, zato koristite komentare i naravno da komentirate svoj kod. Tipa još jedna verzija komentara je da napišete ovo, znači i zvjezdica. Kad to napišete, onda sve do ovog znaka će biti komentar. Znači ja mogu ovdje napisati u donjih nekoliko linija zbrajamo brojeve. Znači vrlo je korisno da kada pišete PHP, ali i HTML i CSS, to sam prije isto bio naglašavao, da upisujete nekakve komentare, znači da možda ako neko dođe raditi na tome poslije vas, da može znati točno o čemu se tu radi. Znači možete koristiti ovaj način komentiranja. Znači to su nam bile varijable. Kao što sam rekao, naprednije primjere sa varijablama ćemo obrađivati u idućim primjerima. Znači kad počnemo raditi kondicionale, odnosno if naredbe, while naredbe i tako dalje, onda ćete primijetiti zašto su varijable toliko bitne i zašto je zapravo to osnova manje više bilo kojeg programskog jezika. Za sad možete vidjeti znači kako ćete raditi sa varijablama u kojima spremate brojeve, kako ćete raditi sa varijablama u koje spremate tekst, a kažem u kasnijim primjerima, znači u idućim videima kada počnemo raditi malčice samo naprednije stvari, moći ćemo vidjeti zašto su nam varijable bitne i zašto ih jednostavno moramo znati da bi uopće razumjeli manje više ne samo PHP nego bilo koji programski jezik. Eto, nadam se da vam je ovaj video bio dobar, nadam se da ćete nastaviti pratiti ovaj serijal. Možete me pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, linkovi su vam na sajtu, zavisi gdje ovo već gledate, na sajtu ili na YouTubeu će vam isto biti linkovi. Možete me tamo pratiti i vidimo se i čujemo se u sljedećem tutorialu. Uživajte!